Kamomlu Education Council hakini lam iba banlam ku Parlindo kum presiden bat iba sempai dekhar ku musket tri ringkat ki khot isi member jong ka council kila pelong ya ke jingpun kop buram kerpang ya ki kena bapas bah ke examination jong ka SSLC bat HSSLC bat ringkat ki degree level jong usnam arja arja arpulai la pelong ha ka arpatrik urumpang arja arpusa haying second hai momlu ha ka por lai beci chan miet Bat iba PMCM MPS SDPO sara ilalong kumukongsan hakani kasmi. Harangkat ka jinalang usada ka ilaka maumlu ba penskam karwalang kumjuru ba PS lendo matebor jong ka snong kidikot active member jong ka darbar snong maumlu nohikai ba kikena school jong ka school naban sawen secondary school maumlu ba kumjuru kinohikai ba kikena school jong ka school Rabon Singh Memorial Secondary School maumlu kidikot ba kinoyalam jong ka sengkenthei ki noyalam ba kidikot ka seng samla maumlu kikimi kikpa jong kikena school ba kiwei Kajing temu berkongsan jongka Maumlu Education Council ban pengkop buram yaki kena ki blapas bah ki exam ba prepare kalong ban pencelur ban aimen sim bat ban kentiu syaprang yaki kena hak bedai bat ka puli ka puti hak kalian kajing nang kajing start khamtam hak akur ka buram namarkum ka shnong hi kadon kajing thrang bat kajing angnut ba ki samla ka shnong kentiu syaprang hak kalong briu ka man briu lada ki khon samla kilong ki badon ka akur ka buram kajing nang kajing start kham aratien kanlong ka buram ya ka yeng ka sam bat ya ka shnong ka thau hi baro ka wei Kamomlu Education Council kala khot kerpang ya kitu ki kena ki belapas bahagi exam ki jongki jong snam arja arpulai bakum juru kala khot lang ya ki kena ki ban sayale ya ki exam ki ban sawan khanang banyo ai kasneng ka kentu baki dei benyai minot ban tristom ha ki jingpule ki jongki khanang makinyo khai ya uso jong ka jingjong lapanya ya ki jelang penkut burom ka balengkot dai samla roylinda kharwan lang bat ha kani kasni layo ya ki jingkren na ki nongkren ba fer ki bakentup nai ba one step pi kharwan lang abdukit jong ka Snong Maumlu bakum juru ki jingkren kentu kan paham bat aimen siem da ukongsan ba penhun MCM MPS SDPO seorang bat chua ban penkot no ya ki jingalang layo ikentin ai kublai bat kukudo ya kitu baro kiluan ban shimenta da iba sempan dekhar ibalong u sekretari jongka Maumlu Education Council bat kumjuru layo ya ki jingduai na i teman basan BR Syabong i bala penkot no ya kani ka program program kawa long kajin ai kusna benda di nongjob hati exam prepare ki joki akum juro kajin kurku kurdo na benda di khna ki banang ya ki exam ki joki ha kane islam ka benda ke lam da islam show ya ka for ka bagi nang punya ya kane program ka ka banga khos ya chairman jongka Maumlu Education Council wa balam kendo ban ai ki chimtran pyang joki jingsu yo play try ka no thau bala Pilar sejisin pat ini lembaga council ba kasnong tanyo ebani ka kanti ulang kumni hagani ka por kumbang julia kisnam kibalai nadu para seni ebani ka Maumlu Education Council ni small comment shibun kamar ba ka council kadai wapet ya ka puli ka puti ba ka cingki wartet yoki na kalian jangka kuat kemudian pada hari pulih kedang le. Tinggal ibu yang beli sisa bau nang yai demi ya ki 100 ki jongi nak kau ikut paten nak kau ikut senam sampai ke senam bat bagi kun ki jongi ki san ki hea bat kapoi kapor bagi dia punya le ki examen ki ba pair ki ba pair hak school ki jongi bat adu ka phap ka bagi dia face ya public examination Dari exam matric kali kau ingin jengkang ba, bat ke exam kelas 12 fu perisa kau ingin jengkang, kamu pilihan ada ki kena bat samna bat yang asyik pelawai kejongki. Di hari ini kau jauh mentang di yang semua bahan di kong air, nak yang jauh council bat nak mentang senong di berawai ya iba penuh lang madik sim, iba dari UMPS bat Bapak yang terkadang kumu SDPO, Sub Divisional Police Officer, hari ini seorang Sub Divisional Jumi. Rajuran bentar profesional hari babur di Cap di Masyarakat. Pak, ni belian brom jadi Pak tidak semua ya Pak. Jadi Pak mentangin polisya wai pada program kita kalau kajim ASO haya shiftkes. Tahu aja. Jika nai mesti one step di khabaram. Kembang latih beliau susman ilong i lawyer ibanin komisi nasional
But this movement, but itu dalam like what yang jadi. Kapan kong kecing yarok kadai kalau yo play nama lo ai boy feel ai kecing start pi. Kapan kalau nak pentagi kami kepar ke jom pi. Pidi mas ngutu ya kata. Nada ki khol ki komo ki mi kepar. Kapuram kalau nak pentagi jom ki nak pentagi kami kepar. So hadir mat la man pendat pai ya ke jom kecing pulih ke jom pi. Kamu sih nama pi le exam pi pass lagi exam ke jom pi. Kecing kuat ke jom pi kalau ba in life bang kuat pengalong engineer, kuat belum doktor, kuat belum IS, IPS, MCS, MPS, kum kita gigi kecing yang kecing pipi kuat kum kita. Kau ini kecing agak jemut kecing ahai, apa yang jom pi nak bentak ini kibar pas bahag dari kepala pemerintah kalau mah ngah kuat lagi kena apa senang, bakin puli kecing puli kepala 4 kamdan kibandan sepuluh senang. Ini mending mungkin long bersyukur bah tahu long doktor ngah kuat tahu long engineer kuat long engineer hamtam ni ham kaban pet posno ni don kam hasno ni don kam ki e priyo ni don kam ki doktor ni don kam ki nas ni don kam ki engineer natas no jongi padan ki architect kum kita ki e nomor nota ki kena long pidei priyo ki bala na ki blasta ka mobile la ju penan kam keti man kesini hot mula kata moro ki na pedo mobile moro terus yang baik naik ni ada ya? Dia apa kita ni kamu bayar? Kita dapat bergoogle, mau siapa pecah? Mentah ke sedang kebangan cium hadir mengalami ban, hadir mengalami materi. Kemudian beromba, ngadai bersu, pun nak berkiwi kilia. Dapat kiu kiwi kilia. Kumta ada tak berukam. Ngaku baru ini nak plan joki bypass bahkan ini exam pemerintah. Ngaku pi day banyak pulih kajing pulih ke bawah 4 dan bawah pulih yang posna 4 kajing pulih ke bawah kamlong kampian baru sedang tidak balik aku tak kajing kepukin wan sibuan hap dan jopi kita kadai gawe ke bawah nggak siam ya kata nama kawan ngadai pidarat peningkong posna ya kata kalau mbak abang ngadai peningkong diberi ikam itu ikam lo ikam ploy bang pan kajing yarap Mat kumjur kau pakai long pila, dak kicing puli kicing pi pila yo tak lain. Kemudian kau pun dibandang ni kaman siam kicing sore kicing yang kicing pi. Kaman siam banyarap yang kiwei pan. Mantap kilong dokter kamu papin. Kan suka mai pisare. Kalau biarap, buat bane isne bane ban. Ada wal ero apan ai. Lada pidegi engineer lada pila bane ki arsitek ini. Mantap lada kidegi ying ibalu. Pihak lek ban desain yang mantap kita kiying. Bang le kum kita ngakwa ya pigi kena apa senang bapi pendai bandon yang kata kami siamban ya rap ikiwe kamu dai bandon bangan ngalong pisar ngalong ni utai tang nak bantah berkat ke bantai lagi ya lagi di pisar kawan berkat ke bantai kiwe ada pilak ban le kum ta kicing ku bin wan lo kai ke bapi kuat kicing ku jumpi kan lo di hari ke puak kum usah jauh juga senang ngat tak ada jing sukuman ba sejisit pat kum ki nong senang juga senang hantam nak bentar jumpi ki khun juga senang ki badai pan yale ya ki exam lagalong ki exam matrix ni juga kelas 12 ki bala penyetan nak di kapur ke pemerintah ki bala kum senang kajing kuat kajungi nak bentar jumpi ki benyale exam kalau bakum dulu bapian long kita ki kena ki ba yo sisa ya kata kajing kekli ya kajing yang kajung pi simat kum ki kena pulih ki badai ban ya capran ha kajing pulih kajung pi dak kapan ni dak kwa ban ni dak terang satu kata-kata bagi khun ki jongi kasnom ki ban ya sim bentah kajing ale ya ki exam ki ba pher ni dak terang bakin yo ya kajing job ha kajing exam kajung ki ban om tung kajing job kapan sujud kumtur, supas kumtur, dari bagi datang baginda wan syakamat harga jengil kejoti jadi eksam. But kum kesenong limba kisam kibelek kum bagajukan kum lakukan babalam hapo kajeng yalam kajongi ba brain kum sadar to kesenong atau kapur kila yui kami kajeng yui cengai bat kum nungin le bangin pensilur ki kena bangin yo ban ai ki kena ya kajeng keren dari kacang ini jadi kumlo bagian suhu ya kacang gulai kacang ki untuk kita form ya ketua kor ya ke education committee ya ke pemerintahan di pentelah ya kasih ke education council. Te
kata kali gajing tunggu jong ka Shillong naga benta jong phi kum ki khna ki ba long ki nong puli kum no ba kum ka Shillong geda rang hadu kata bagi khna ni Shillong jong i ken long ki ba pau ha gajing puli ke jong ki ha ki school ba ha ba ki le ya kino kino exam kinwan hakikatan ke syahman but niyo i bahagi ni ki khandiak kali ki sistem ha gajing ya inti jong ka niga education council niyo i gajing tristom ka jong ka ba lumba gajing pensiun ka jong ka ni so bangin ai kuplay ya ka bangi dadon ki khna wala tani pala hadu kata kata mereka say ya ki khna ki bala ban pas ha hakikatan ha gajing le exam terpi la kalau ha ka matric bat ha ka 12 te kata ka gajing tumul jong ka education council jaba kasinong dari ijai ko ko bandar ya ka komiti naga benda berpeslor ya kini ki kena ki jongi te naga liang ka jonga ko saudara ka por ka jing tu kalau bakum bakasinong kasimkhia naga benda jongpi ki kena ban penslor ha ka badai bat ka pule ka puthi ni jongpi ni da kimi nanti bapa phiru phin nyau kor phin nyau burong ya ka ai ka bara ga sinong ka perkhat naga benda jongpi amde bagi super ni habni khot kumni piande kamlong ka mangin syukran kumta mangin syu syuai punya kendu wat pi syu punya le ka sam re ni da soban ya kata ka cingkit clear ka bangi da singau sisapa nyen ai ka kerfu ka kerdo naga benda jongpi bat bapa phiru phin syukya ya kata amde phin mi dan ni phin syong beradab tu ladab phinas bat igektir ya ka baki ai ki ramba ki keren ni ka por ilong sya ki jing khmu ki bakhaw naga benda kalawai ke jongpi om kalawai ke jongi Koi parse kawai patka program kata kalong baginyo e kicing wai na Ms. Larry Connor Shatti. Imay ipa ki Kershaw School jing nang jing start ki ay penshlo pansok rawai ki khon ki yikti ki trai shitam milabat sni may pa pi para khot ki trai shitam lot ki padang ka kti haka khriat haus lak ki lecce ki lettre ayu phim te bi ruya ki trai yu ki trai ki warra kamai ka chapun ki om tang ban puli phi de ban piang pa mi phi ru ban piang uniform jong phi ban piang wat i ribbon phi te khli ki mucha ki chuti nadam satang ki kot ndai tang chu si wa school so pihak buron ne jing trai shitam ki mai pa jong phi khnang papiru pin burong ka layaki daga ba trai shitam so mapi daga ba im ko jing im ba pha mapi ba pin wan ra to so jo ga jing job ha ka ba pin long breu man breu mapi rengkat ba burong ka ko rengkat ba jing so red ha ka ba ki breu ba ro kin i ki pi kin burong ya pi hang ta i pa jo pi kin so sarong shibune kin so sarong hadu ka ta ndai la da mapi biar bakla pi im watla da pi pas ha pi long breu man breu ha re ga jinglong jong pi ga long jinglong ka pasarong ka bang hanga bai ka pa pen kthang ki man sim breu i mei pa jong pi kin so si kinong a du nong ga jing tresh taun juni ka tung ye trut ka mawi ka dir re ka klem sei so e ram hot kila nang kila start kila long breu man breu re ka akor kim dan wat lu long tak na school bi ma phi ban puli kham shar shalor wat long tak perkhat bet ba hawai ka si baro mangin niya dena barong niya dena walang prestan pingat yang ba daya ki om ba nin hab pois badan kundu ni kong mulai dena ada pingat ya kata kan mau ada niya. The first question that God will ask you in front, face to face, para marway, kukun jonga pilale you na banta jonga. Are you ready with the answer? Bata menjawab, piapan kaya pa menjawab na dumata. If I have to stand in front of God after I die, face to face,
If God have to ask me, my son, what have you done for me? Ang tu betul clear umlong ha, melihat bini umlong. Jumpa apa air betul. Nah yang itu awipi. And oh Lord, I'm sorry I've not done anything yet. Nampak leh, hadu mentara dengan khidmat. Ngasmo bangan 4 leh ruem, bangan penbiang kata kejuba. Tangi jengkili. Mending ma college school ban I supposedly jengkili choose the following, choose 5 out of 10 and they tak away be. But you I kata kejuba and you have to educate yourself right from now. Biar long di bapen kaya na mata. The first step, be humble. Be humble. Lada pinang pista. Don't kerban bahlor. Be humble. Second, be kind. Be loving. Be forgiving. Be generous. Buna. Kimaros mempatay belenter di bubuna. Takanaw pihak siap ila di mata. Warailah yang kepercayai kan penthami pi. What are the beauties and glamours of the world? Ipaju iki shime ke bentaju ublay hang ni percayai. Ublay ai pi hai me ipaju pi shim penhe pensamiki. Penhe pensamiki. Me ipaju ali kamram jongki. Kilamet. Andai ka syong so api ban. Pinget pandai amiki kentin ba mi na syutur jumi me ipaju pi besnen pi. Tetapi ya tidak, iketin senang, iketin hikaya juga imei paju pi, pelayan pekelan panah dengan tak. Dong imei paju pi kut rekod nol ada por rekod. Apa sama ini pi dia nak rekod. You have already wasted that seconds. Aku pintunum asyik por 10 second, lalu pipet ikut rekod 10 second, something would have gone inside the brain. So you get me? So time is very precious, and the words berkreati mai pajung PDP kilong kongsan. Akan dikepor na sumha terpa dari Presiden Jongga Council. Indalam kunju para ikai biarapan pensamlam banai ini mementos syak ini nak pulih. Berkumjuru menyo eding sam ya kusnam yang saya sini kongsan bisa kedua sumhawan ya pensam lebih ini kusnam. Mantan impoi proses kawai kerajin ayat kusnam berkagalang scholarship. Kini scholarship kumpulan yang sama menyesal khidmat bagi presiden betu bagi kewakilan di patron Jongga Council kiba julong kicingnya kersan bolba nak pementaban ayat kini scholarship syah kihna umri kibelalapan pas bah bagi belawan budak keburam yang kesenong bathau. Kini scholarship lano senyang dari yang kesen kecung kongkas pensi agak pakai aina mi pasui le roel sabang ba le festival syndrome kumjuru na kayeng kajong di kongdia dina sundo lai ya ka scholarship halo ka kerten jong di je darning stone indo kumjuru na kayeng kajong kong Angela Khal iba ai jino senyang kajong ki ka scholarship belong haka kerten ki kimi ki pa kajong di le je sidar khal le chicken ro ja
tang ini khot soha ya kong anjela thar ibrong ikhun barang ma jong I latest kan thar bat oh ya pat ya kipara ki jong iru haga jong pot kong Afrika thar kong Play kena mana ibu ibu siapa pun kurang ya kita kajeng trestom juga bat kita kerja aku pada ni semua pindah ni peteng ban ye trestom bat pindah buat kikosna tang di eksam kata bat kajeng ka burung nak hentan jom itu iprasna dan por kena aja cukup lagi kerpang buat lagi kami ikpa pada sih dalam umdai nak jingya Thailand jengki, lesi kini kena sama kini nampak pois duk kata thong kalau kimot mengenai kulit kini kipa dalam mentah bat nak kejuk por kemen ba kini beteng di sini tristom dalam ikut kita jengki menrak ya keburam yang kesan jengki hai kepor kemat ni mentah nampak sudah penpau jengki kulit berpanget ya syukur jengki ba penun lang manik sim ibarat travel long syukas program kujungi kami long hari sini hoi kan lang kan depan pa ru kecil kerpang kecil keren kujungi si orang lagi orang hari ka ye hari ka hor monta ni snap bat ni syashkor kecil keren kujungi bat ye kecil I will say kecil pustor ya kena pulih bat ini lang baru visual sa nampak ni sini